God chose me and the enemy targeted me. Anyone in your family, anyone among us whom Satan has targeted, in the name of Jesus, let them be released right now. So Ghana has say ya pie bonsin pie niamamu hu se emra wo on my way mo. For me to direct the police to arrest you and for you to come and tell them baby amimi ku me back say am sorry. Tie enka ye ne dada na senya onyini kru nya ansensem ni kru sofo se odi nkofo tru mo ye gay. Kwasia say eye nsem bi ono so akeka to asofo bi so ani so ntwa ye. Ye nua ba no wanya depression. And wanya bipolar. And was any dementia. No. Onyame frɛ ɛyɛ mensa. But ye wo ba ko ye nyame na ne frɛ. Ɛna ba ko ne de wa ho ɔden no na ɛde frɛ. Ɛna youth na ba na mo mpɛ so frɛ. Bema wo ya na no se boya woni boya. Na ku bi. Na wo Manasseh. Won tu kwa na ye no tu kwa ba ye. Ase se ye di ntrum. Wo se na mfunu nyina pupu. Na won ye cross check etim so ko ye lokofo empreko so. E Portugal. Mo cross check ye. Wo ye preko wedding. Ne na abrofo no deport no ba ya. Hey! We be so woni kan video, wo kwanta da so, wo hwa da so, wo bi da so. Wo ja ye no to ntan ko hye me sofo. Sa ba che Manasseh dia. Na se enekwa nya adwuma. Eno o che o say ampa Bible na wo sofo computer wo di akire nko for reference a edi akire a e che say wo ye Christiani a wo ni o ma wo ye no e ba ma ye hu ye di nanima ye hwe ase ye di ni turu mu se bi ye won sem bi wo ho a eni se firi wa no so entino so obechi mo wa be kasa no bechi obesi wu Ti ache ne dia. Ebenezer Dakwado Kwache. Kwame achi Agradaa Ensem o kagu no so. Na so ko bedu ko bi. Ofili unti bibia obeka bia bo nso ye wo pese wo kwa yie wa ha na wa address no si kwa mu na ode na ekọ saa ba akro no bisa wo sika wo becha was 3.5 ba ku bi ono frena na my abdomen it's time of the month onya be bisa can I get some favor na ho popo na wo san ni sika man O say ye baby a wo bia no ma wani nje se wo akwantuom na nkrata ho ayeden ama wo anase wo Ghana ha na pese wutu kwan baby biara be fa bia age wusika edi na mo ani so aye wontanta ama wo nji obia endi biem anase wo nsa no adwuma na pese wo kwa abochire kwa ye adwuma na nso hu baby a wo mfa mese wo se fe number ye gu screen yi so yedo be kwa koduru mi ama wo adwuma aye tieme yedo be kwa koduru with working permit a obeye adwuma abraboni bia enkan country bia pese wo koso bia no wo dia no so be fresh ana ma we media ne savana safo me kanfo Jude TV ama obi bia Canada ha de no a ne hwede gi ani ho na be hu no ma papa ene nsam papa ene jesam a ekoso me free fie keke no akwasa aba fie biem no eye blessing kese ni kwase ni padidi agro Ogyam obi boy mo bi nya waye anapay ni pa biara depression anapay ni pa biara onam ohaw amane ni atete mu anapay waye wadwen so beku enku hu da I'm telling you ade biara wonam no tumfo nyankopon ya we sister bra ni ato na ebi ato obi pain and so survival one day pressure na wonemu no one day areho na wonemu no oya oni amane na atete na nam na be ya dance die asho obi nkran don't kill yourself obi problem so sene o so na amane ni je mesi so be pie free fie no akwa bontina sa ba bi mu no a underrated blessing a blessing bia nipa and the consequence of the agro as we so senia ayeno moment in kwansesem and empire nipa biara
abefo tete wo mo amonam ohaw amane ani atete mu nipa biara wonam ahrewo mu nipa biara nkofo tete wo ye soma Agradaa so jewura ma me papa faces ya mantema wotie kura wo firim ni wadwuma mu nipa biara so ma oni ye nipa biara wo soreti ya wo ni opo wo no saa nipa no no ne mabedi ka wu bebi biara yakobo odi se ye nso ase po ase mala mo abefo meeting obi kuta picture a wako senesie ye so brempo no kase ye mpie nyame betue ni panika obi ana why na dwin so obeba wo so physical ka bebo ne kuno obenya accident atete asai nipa biara o masoreti awo nyame bebre o mase nipa biara o masoreti awo nyame bebre o mase maria ke poso tayana sarakatema mama mieka medunu yesu mo jadi hye konkrodimo any demonic agenda, any satanic machination, any evil counsel, any occultic kingdom against you, an occultic gathering, anything that has been demonically engineered, any satanic machination, any evil counsel against you, you come with Yesu demo. The Pampayama when I pay. It's your time, finisher of our faith, the forerunner, the apostle, the captain of our salvation, the King of Kings, the Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Mark 10:27 also with men, this is impossible, but not with God. All things are possible with God. Ewurade Nyankopɔn, when you assassinate you, when you share blessings for. Nipa biara wo tie me, nipa biara yare da ne so, nipa biara mane da ne so. Eye diabetes, eye hypertension, ye tomo Yesu di mu. Ewurade huni mobo, man brempo ne kase yempie. Ye ni fra domu kwa domu. Ewurade hwene bɔ ne huni ni. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, Bishop Duncan Williams, no for Paboka Krantuato, Bishop Duncan Williams, Sarakatema, Mama Mia. Mefa Bishop Duncan Williams and Shashe, now on Paya Kakra, Sarakatema. Your family, anyone among us who has been captured under satanic spell, hijacked by the enemy, is an indication that that is the child of promise, that is the best among them. I have 36 brothers and sisters on my father's side, 37 on my father's side, and 3 on my mother's side, 43 siblings. And I'm telling you, the enemy threw everything at me, not because I'm better than them, but it's because I was chosen. I was chosen to do what I'm doing. God chose me, and the enemy targeted me. Anyone in your family, anyone among us whom Satan has targeted, in the name of Jesus, let them be released right now. Let them be acquitted and discharged. Put your hands together. Command their release. Command their deliverance right now. Break the spell in the name of Jesus. Command their deliverance. Command their release. Command. Deliverance. Release for anyone chosen. Loose them. Command their deliverance. Command the deliverance of the chosen one in your family, your community, your church, your city, your country, your nation, whom the enemy has targeted. Command their deliverance. Command their escape in the air, on land, on water. Command, escape, deliverance in the name of Jesus. Command. Prophetess Veronica Asiedu ene yaye nua Austin etwetwe nkomo na maami eka kire Abranche Austin say nyame adwuma no frɛ na ye miensa ba ko anyame na bɛfrɛ ana ne toso biem nso no waawo modem ne woniama bi a wo ye no ebetimi amoa ba be ye odifo na toso miensa no maami na ankasa ebechichire ene youth na aba no ho mudi asofo na chi no se sofo man puppet 1 2 bi no otimi ta wow was say no amema na beti so was me odifo omuhwe moma yenkotie prophetess Emra Austin ene ne etwetwe nkomo kakra na yenkomra onyame frɛ eye miensa obi a wotie ni bi antie ni ana menka ne sɛ saa na metima ka but ye wo ba ko ye nyame na na hwɛ
ɛna baako ne deɛ waa ho ɔden no na ɛde afra asɔfo mmiɛnsa saa na mmanka na deɛ wɔtie me no atese ɛnna youth no aba na ɔmo mpɛ nsɔre ɔmo mpɛ bi enti ɔne sɔfo nam na yɛma ne pocket baako mmienu na wɔtumi yɛ touch ne nipa no kyehwe ne akɔpɛ school dɛ akɔpɛ obi everland ani ɔhyɛs ɛsɛ ɔmo mpɛ nsɔre but sɛ wɔnhu amane kakra nsa de wɔtumi hwɛ ne fie yɛ ne nyame mfa no asafo nhyɛ wo sɛ o sɛ mete wɔ wode asɛm no firi ɛtiri baa mehu ɛfiri sɛ mɛtwa mu na deɛ mede to youtube ne nyinaa afo ne sɛ ɔfrɛ yi gyina mmiɛnsa baako yɛ deɛ nyame afrɛ wo ɛti wɔn sɛ at times no yɛyɛ nyame frɛ paa yɛ anim adeɛ o amenka ne saa ne nkyerɛ paa ɛyɛ a yɛnhyɛ dɛ nim adeɛ saa obi so wakɔ school wakɔ degree master doctor ɛna wɔsua bible ɛna afrɛ ɛti wɔde nade nim afrɛ no ɛka ho nto 3 ɛyɛ deɛ adwuma no yɛ no fɛ na ɔwɔta wɔ mu yɛse yɛbɛmi yɛ nipa asenasi abɔmpaeɛ ɛne ne bi ɔdom na atɔ no so yɛse ɛne yɛbɛmi yɛ brother asenasi apirikyi wɔde fɛ mu a na ɔyɛ asɔfo nanso ne nyina bible si yɛ mu ma n'anim dako bi nkurɔfoɔ bi bɛka kyerɛ yesu sɛ yɛho sɛ wei mu so gyina ha a ɔmo so de wo din ɛyɛ brekengo yɛnkɔka ɔma no ntom a na ɔse no mo nka ɔma no ntom de wɔnim afa no wɔntimi mfa me din na ade na sɛ wɔde me din na ɛyɛ deɛ a mommɔ mpa yɛ ma no na yɛwu susu one youth no ɔmo nyɛ sika deɛ menam mo nyinaa ne sɛ nka memɛ sika di m'anim a obi ka kyerɛ me sɛ ɔpɛ sɛ wɔtɔ fie ma me ɔpɛ sɛ wɔtɔ kaa ma me ɔpɛ sɛ ɔma me adum store ɔpɛ sɛ wɔde me kɔ tv so osi asɔre da ama but yɛkɔ terms ɔbɛkɔ akɔboa ama de me ministry no akɔduru deɛ wɔsɛ mehyɛ nkɔm akɛseɛ bi a wɔbɛyɛ na mmom yɛyɛ ne child business ɔsi menim yɛ o ntumi nyɛ ɛfi sɛ yɛmfa saa tete amena bi mu mpa ne nka meda abusuabɔne bia ne nka mefiri mu onyame ada wɔ ma ama me so masebi osimeka say yesu ayatie ene show Prophetess Veronica see the Power of Glory Ministry International nyame onshana na onya ne kase sarakate mama mami eka ejana no den enya asem keto akra yes the whole Ghana tedding because obi etie the emperor and the commander of the airwaves yanko yanimo ha meba guys, let's move forward. What you say? Mame Agradaa asa akasa. Ni enim se wakwa akoda na mame Agradaa nsema wakana na anode. Mame Agradaa patchere se wose Manasseh emra okopie mu ewo Portugal no. Manasseh ekeka nsemi fa no se ono ane ba. Ono ankasa ne ba wo ono mame Agradaa ne ba no wo use it na sacrifice enti Manasseh aso ababedu na Manasseh fi so oye bema onkyere ne bebi a wo ono mame Agradaa ba mi aba beche no aba bekere bebi okun ne ba ede ne ye duru anase ode ne hye na so de na se no enti mame Agradaa se Manasseh de oni ne mienu de che ba kunwu Efratas pasas so owie no otutu bi ma prophet Isaac osu bempa ye beba bedi nkomo mu mientie mame Agradaa Manasseh ewo Ghana ene Manasseh so wo Ghana dia and let me see you and let me know where you are for me to direct the police to arrest you and for you to come and tell them baby I me cool me back or say I'm sorry tie samos uti riase na obi ya o papa e wo se wanya hwe amfa na nipa na sea yem say ni din na yenyi ni bonua ye and Manasseh wo Ghana a come make of blood one blood of my
body mpa Manasseh, I will sell my blood na can. I will devote it for the law to deal with you. Manasseh, who are Ghana? Wo baba betire baby me ku me bana wona wo se me ku me bade ne share ma sorry ase no. Manasseh wo baba betire na bloggers ni mu bi wo ho a na mutia brochira na mu pie babonten na mo kasa enya wadwen se wo kansam agu obi hu fi wo kansam agu obi ani mu ase na wafa wo hu adi o sister brother one sister I bodan for ba ya oti UK hoyi abobo ya wo se hwan no one se wa kansam akase akansam akase but sister no anytime obedru Ghana she will write her statements according to any one word waka. And I will set Manasseh the record straight. Ebemu obiad gets to know. Bakui baye man fi no. Bakui di kanbe jina osofo ni fie ho. Man fi no sabre no. Now I was preparing myself for my ordination. Now ye prepare me. Abe ordeni me. Enti ye dina me mpese ade bia be frustrate me. Enti na obedru Ghana fani hu di ye abeye Agradaa maba Ghana wa anya me hwe ma fa me nwadi no. Ene Manasseh wo Ghana sa wo ye bema pie sanya wutina social media so ejo wonum kasa te se bubom se kana man no. Manasseh sa wo Ghana ha se ya pie abonten pie ni amamu hu se emra wo oman we mu emra wo oman we mu. Manasseh umfa wo hu ni da se nyankopon watimi pie wo kon wachi ade wo ba bedru Ghana. Manasseh, you will not go scot free. The law will deal with you as possible as I am concerned. The law will deal with you. Baby kuma mi koku me ba ede me ba share my sorry Asem. You will come and write your statement and prove the evidence that you have. Mo sorry na mo nye opportunity kwatena social media na so a ebi mo kasa te sesenia asem na wo ka no eya no kure na wo ka na wagu obi maame hu fi na wagu obi papa hu fi na wachantro na wagu obi ani mu ase. Aya mo hwe other bloggers. Everybody have a blogger. Obi awo blogger our penasem as obi be kan sam to so a the person will come out to defend the opponent. Aya mo hwe sani amankrado kasa. Amankrado kasa mpo a aya ompese na no betra sei se okwakodie atem. But Manasseh wo bedru Ghana. Manasseh abedru Ghana. Oh Manasseh, way as simple as ABCD. Just go and give yourself to the police. As simple as theater. Me say wo aya wonkwa Manasseh nkwa dia. Me mema emra no eni wadi. Manasseh mema mra ni wadi. Na sa ma sorry dan ni po na esi ekukuru. Me asori dan me na me see. I spend my money and I spend me the minimum fifre and a see a sorry dino. Say Manasseh betimi aboa ama Ghana police a peja a sorry dino. Ama de Manasseh say me kume ba ede me ba asha sorry dino seno. Manasseh si ebubu a sorry dino gumpo a eyami sika. I don't care. Eyami sika. Na emfa hu konkosie mo amo send me message mo nya me come asem obi an send me message yes solid Kwasia fo bi betina social media taneshin krofo image. We get people to go and listen to the fucking tannination or tanation ye nyan krofo ekotie for them to believe the stupidity that the person is saying about you. Then you say the Panabagana na me kasa. You people are sending me message. Mon forget it. Mon nyai kran antia faso. You people should leave me for me to talk. Na antia faso. Na eti faswa. And so yen enkoni ye.
wantimi antsena baby akotena na na wadwen se wawie no wantimi anka ho 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 wantimi anka ho won se yese anoma ewu wo soro a anoma owu wo soro a eye danya ne ntakra ebebafo se anoma owu wo soro a eye danya na owie ye no Computerman enso ebebetutu bi e de Manasseh mama yentie Computerman yenkotie Computerman emra ono so tutu bi e de ama Manasseh yenkomra video e kwachiri pa de na bonya hye no ontimi ntena video no because na medi atempa ya no amano susu it is so mpa atem ni a fa camera record na we wadun sa wo stop me pe efiri be be amensa wo ba wa no very good I am mo kakra so ebe free baby ebe ba ntia because Bible says obi sakwase a yemfa ma okay empempi ya na ye nipa bi sa wo ye sofo a wo de eche se ka wa no tum wo ye sofo nti yemfa ni no na ejimifo na mmoa mponchi nkusie ni ntwamo a o ma bra ba se no na ma comment by their fruits we shall know the by what say we shall know who ma metrum what shall say them we have the character and the charisma remember what charisma as a man of God but character na me ni bi we should buy a phone to support the bi na entumi so se sada 17 na ama masori a ye wo taamo a nyame hom ye adwo se nyame hom ye adwuma wi a ekosoro ya ka ne ye honam nti wei menya platform so na Holy Ghost aba we Holy Ghost bi ye ni ha me su sa santi su ene wo kwa usu no ene be ye adwuma Manasseh odbo no hom na se the world changer sure Kwasia mpanyini wewe ni de the world changer no je say obi a wona sesa wiase nyina wiase sesafo he krachi we you Bema wo ya nano se boya woni boya preko ni deepa ye fani boya na nipa no nano te se na he Manasseh won tu kwa kwa na ye no tu kwa ba ye ase se ye di ntrum wo sa no mfunu nyina pupu na won ye cross check etim so ko ye lo ko fe preko so o Portugal mu cross check ye wo ye preko wedding na na brofo di port no ba ye ya de preko ma so ahwe wa mo so no okodi bi no ko ye na wedding then na I'm telling the gospel truth I swear to God and na mo no on video ntimi be kire Manasseh come fa so am de ne bae and it's on set 2020 no share expose yase on the 2 yeah na onyankopon kire ntumi pa within be 6 months ko won ye ni onipa bi a wo sori se wo tie nyame ma ne Ghana one person who but nyame yegusa nkofo nyane mase and then the 2 expose na way na ya asafo betena bi shi 1 and na way pa kwesi bi spa potena ni tefem no won so guoi and won so way Manasseh hwe na wi emu na boy di dwane ko e sabe na akaksa amamfo bebere okunkum ni po gina hobi enti sia ni fo fre na pepepe na pa okowe ko share Portugal okodo pe na nka omo bona ba na osiki for political asylum no kire se wo ko akwa kan kire o man na wo ko mu se de wutie bia na omo mem pamo ma wo mko ukurum okay na so ko okurum a enipa bi epe wo kun enipa bi tatao nti awiase so enyina UN for laws no kire se ba bia ne wa ba bi timecho okay nti wa ba se omonye no nti basa aban no e we show mu ni amawo papers no wa file forms I see na se for eno na ye kana se akodi aduro okay nti basa ye bo wonsa no se ye fa bibi ntwa wonsa no wo betintim krata na se okay sure o man no wo camp wa ye do beko ya so mu nyina mfa se bia besa ha te se bia sirem no tamedi ye wo camp no kase ye wo sa ye the gate ya to ano te se prison so obia forward enti ma owie ye no edidi atemu a ode source no ochina Computerman ani Agradaa ma me ngege aba be yoma no ye time nti moma yente because ye wo kumchacha o kasi dana samwa mabodi na mafro ma me no wo yale depression aka no bipolar wo ya bodam nti no so ese hwe ne ka wasem after this way after this issue yes you call and also so me pacho mamintie action man John pacho me dasi
Me papa computer oyo bi a me penasem pa time owo Kumasi na owo osis tafo osis me kono ni kodi nkomo ma ono hu se de me bobra na me de wu na me industry no mutitienti nyame na o chere be bo full video no nyame na me so ka che me se me ye kese pa o Ghana but me mfa ni easy am paso so abem si omo am so omo nyomo ahwe from Ghanaian film for nyomo ahwe abem wa ye kese yes say ka Ghana eti do kan no aboa me pa abem che say the whole Ghana enyo am ye nyina no e ma Ghanaian film pejai o chon so egu me twen me ho Ghanaian film asego kasa enti the kan no ewom na de me pe na asem ne say oyo obi ana oyi nyame adwuma oya branch ana me pe na asem emotions odi nyame adwuma no na me ne je ho na sese no ba bia eko sese nyame animu ni yama akamia yese no oyama melusi fans e wono ho because no you be am di na chi kan ansem gede so kan kure pa mat mesre ne say on hwe ne kasa o kan ye ko mi ko ti from ono anasem o kan Bible say by their fruit ye shall know them enti ohun ni say asem na o kan o kase by their fruit ye shall know them o ko kan udidi ni patem so fu udidi ni patem na ko come back at say by their fruit ye shall know them and no you say ampa Bible na wo so fu computer wo di echi nko for reference a di echi a eche say wo ye Christian a wo ni o ma wo ye no e ba ma ye hu so enti ono anasema wo ka say o kodidi atem be ka say so fu pa na wo ye sei so fu pa na e wo sa word so fu pa no enema wo ye different from obia onye so fu ntem de onye so fu no ono de otimi kikan kwase asem but wo ye so fu no de o kan sem say ye di nanima ya hwea say ye di ni turumu sabi ye won sem bi wo ho a eni say free wa no Bible say ye won nioma nyina ho kwan nenso nyeni nyina na fatai enioma be na fatai enioma bi o wa ubetimi aka ubetimi aye nenso sense wo ye kristoni ni de obi a wapa ne ho achi se odi nyankopon achi obi a wapa ne ho achi se sebe kasafin me yefrim mu Bible say the obesi ni nua Kwasia a se chense raka e chese ni pahunu no Bible so obebu naten so obedi ne fo obebu ne fo ojatade nim enti eye den na sofo a wo no wo ye nyame nipa wo bie wano na sebe insensem bi wo ka airtime sebe wo bie wano akase nyame abode ati se preko nyame abode a nipa na ya bono no na nim te se aboa we on se san nyoma wo kan sema wo kanya eye nyankopon na wo refer no enti meka che me papa ne say sebe eye nyankopon adwuma na oye na wo be fo nyankopon adwuma wo ya wo ye separate from the world enti ye bedi watem Yesu na wudi na chi no Bible so wanye boneda enso no kwa ye gu ne ho fin tele da ma mintie Elisa to me da se na mama Agradaa so bebe wo bia minchia no na sen waka na no atum kakra se de ono aba abonte be kasa se on kasa biem na sisi Manasseh asem ya wakwa akofa bei ya asem bi Manasseh kan enkofo se ye ka se mama Agradaa ne ba ewi enye ne ana ne onfa ne mekire what you say enye yes mama Agradaa fa ba ne bekire se ampa se onwu ya fa ne bekire answer Manasseh be ka enkofo pursue sa up to now and messages enkofo de ba no se omo ka se mama fa ba ne kire na afo bi enimu hu ase ana omunim se oba ne tiase awo the way awo hard nka wa yina dada answer Elisa to Manasseh ka na me ka bi ache asisi akra nkofo refi enti se ne Manasseh ba Ghana na osi owusu bempa nsem bi okafa no ho na entwaye ema waba be pa ne choma wehu a fine so asem na all kan o se enya no kre onfa evidence mbra oncho baby e wona be chi no se enya no kre ade na wo ha ho enti se do ka so se dabi edin say ye no kre ba Elisa to edin say wo krom ha mama Agradaa yenim nsam a wakaka fa asofo bi ho yenim enkofo asofo mpenifo a image enya no kre enka ye chi ne dada na senya onyini kru nya ansensem ni kru sofo o se odi enkofo trum ye gay Kwasia say ensem bi ono so akeka to asofo bi so ani so ntwaye enti sa asofo ni nyina sorry sa wo so for evidence bra enka ye chichi anka baby o da no enti say Manasseh beka sa asem we na say ne oba bonte de ni bre da bi wantwa so
ana senya no krasa se da wo kan onfa ne ba ne mekire ene na Ghana fo be wo so Manasseh krasa ne kasa wo kasa no kwa no ni nyina so bia na ne wo so camera si wanim a se da wo se wa fa nyamedwuma yi a wani abra wo ye nyamedwuma yi e wo se sa niema ni nyina wo di to wachi na ma sa niema ni nyina atwam kwa mesere no kasa no se de o share ye boss obeka na no to mesere no onye ne sa amaye. Yes, mama ntie Abrante Ogyam the controversial. Alizato maami Agradaa en kan kure wo wiase a wo baaye na nya de so be kan kure so da akwade de woku no ya akwade no woku it is alleged ja si wonku no a ana mo kan ko de akwade je nanim sa akwade mpacho wonie akwade mpacho kan of ebetimi abanso say beba tie me bo nyabotre ebetimi abase akwala no wawu but enye maami Agradaa ne kun no Alizato eno so ho tie me pacho se de bia me ka Ghana had obi ne Alizato ya ka che so oba Alizato oba da wu kum oba Alizato de na ese wo ye so entino so obechi mo wa be kasa no bechi obesi wu si ate dia enka prophet one event papa prophet one Ebenezer da kwado kwacho kwami achi Agradaa kwacho ensem okagu no so na so fu badu kobi so fu badu kobi o ka che so fu badu kobi se so fu badu kobi de ehye komtofo wonje so fu papa na o hye nkomo embem mo ko won so nyina no mo mfiri asode dem mo na papa ne nka kure enti wo pa che se ensem odi egu nkofo so Reverend Ebenezer da kwaya dom onum moja efunu nsuo ebura mu nsuo nya correct ensem okagu no so no enti se achi obi a Reverend Obofour nso ensem ekum nipa ni bra ye ji obi ka wo da mu o ka wo dem da ka ko ye djuma Ghana ha yes ne ko ye djuma Ghana na Ghana no asem oka no emra no Ghana ko kwana se be so emra no ekobon say semra ye djuma wa no dia enem de Manasseh be ko be emra no wo de ne kwa amanfo so be ba ho Manasseh no onta broche no wo ka ensem o no te Ghana wo kan yan say wo free harum akwa broche Manasseh no be so Manasseh say be so kwa broche na sabra akwa no wo wai ya wo so for Computerman me po asem pa wo so ba ka bi so a wo so ba che Manasseh se wo so nim che di a che maami Agradaa se maami Agradaa say so for Computerman maami Agradaa say wo naked video ho ya wo be na gusuo ado na maami Agradaa ka che se wo naked video na so for mu a wa mi anche so wa mi anche no na ba se maami Agradaa no kwa wo ye kwa no so ko share so for wo bi so wo naked video wo ko te da so wo hwa da so wo bi da so what guy and what to take a shame suffer? Eh, some of Manasseh dia. Nasa and the Queen Yaduma. The Queen Yaduma. That's so for my I don't know, so for papa, I don't know my the new video. What I had. And now I don't know who ya. I don't know who share. I don't know who prove. What is it? Since my mother who's had me now we are say, why you now bro did ya? What you need to remember? And what are you now brody? So why you can't just see dia what do naked video papa I want you can't just see dia it does about Agradaa we want naked video ampa and it way woman di asro maami Agradaa kan no tum say the Manasseh be kokoto dia Manasseh won for kokoto ni ehwe Manasseh kokoto ni ehwe di maami Agradaa no ka so won naked video no wo bo na say anya ne kore anya wusuro it is answer mu won mo keka woman na di mo keka no na social media dia say me woman na papa wo when say by social media and so for yeah atemidi akoso na ada do people can be choose but dem ko court omo for dem ko ya beto wo mu ho mame nko osofokum chacha okopie mo UTV na osofokum chacha kopie mo UTV no you be saying about Dana Samoa mabodi na mafrel na Dana Samoa ensem o kan no but before that meaning Dana Samoa kopie mo Israel no Mommy tama Dana Samoa kopie mo Israel no mommy say there was a video na Dana Samoa kopie mo Israel mommy say video no okay and the mommy okay enti udie kum chacha the healing matule okopie mo yes the incoming president kopie mo UTV no kopie mo UTV ne bisa say your excellency Dana Samoa oni nyina na enya me adwuma na hu ne say o Dana Samoa wo hwe ne nyama wo ye na depression akam Oya is up na kokono. Bipolar. Oya ya bipolar. Me ntie kum chacha. E ba metiri mo no anya me nwanwa. If you say on say inu ya ba Dana Samoa, say na say
opre I say opre korachen echen bronsam. Oh. Yeah. Oh, suffer. Oh. Adan. I know she. Oh, I didn't say now which. Eya me ma dwenkyele. Okay. Opre dodo. Ba wo se wiase no. Ensuo bi etwa ebedi abro no. Ni mu na ne mfrema ebo ne yede hwe. Ana wudi aburo ne ebe ya akese a ne mfifie mu ana wudi ehu. Ana wuwu ni wayiye beba wo yale dem na wodi ahwe. Eye be na mabu. Wuwu ni wayiye beba wo yale dem na wodi ahwe. Ana unua ba eye be na mibu. Unua ba kwa awade no de adwapade beba fie a wuhia wakonta ahwe ni shu. Eye be Yama me yenua ba dana samoa. From there last year as last 2 years he ben nyina no. Eniama bia maame no eyiye no. Me minimum ne pa because me ye Kumasi preacher from 1990s ever. It minimum ne kama pa but e be 2-3 years ni no. Niama bia yenua ba na eyiye no. Enhade nkoyie. Eti no em say ni manager ne de letter ne ba abonten no me no I have me na anya me wonwa na me say bedu ba bi a say de tie bia no onwa won won ye adwuma kora no program ebeba because eto da bi a wo hu ade bi wo no mo a ense dem fa ne ho on say yen say ne ye di agro social media no so a ba ono wo maso e ma di agro so eti ye say na ne ma bi a wa start a wo de beba social media no amen krofo bi ehun se no tete mabo mi din na mafra wo no sa ensisan ya ba na brabum a niam wo ye nyina no emfa na kwan so eti me de osof kum chacha me kan say ye nua ba no wanya depression and wanya bipolar and was any dementia no asofo yeah o ho kwan sa wo kire wa dwene yeah ewo chacha say wanya dementia why bodam ni why bipolar na dwene asay depression nyina asa keka ho ensem no de doso enya asem ketwa ma me mbobo video no emfam pacho konkonsan hene nso akasa kofia brefa na o say emma na omo sori a omo meye ne omo na no omo hia bibia na ye pre hu gidigidi ne de ama omo but oba obre ne ho ase o ye good na ono na yesi nkedi sika na ma no obisa de efiri ye ho a ne ono no wo ka se ba onem anu abai ana pewi anwumere ka mu kura no de man o sere wade a obre papa ansa na mo de ama no mema munya kwasasem no mo ma yintie counselor nkonkonsan ye nko Musa mema na mo gas bia sa ga ekro ba bia obefre ni bia no dimrika anado 40 o'clock kra no o fe no ba ya no be service sometimes ibu okwa no mo home form but ofili unti bibia obeka bia bo nso ye o pese wo kwa ye wa ha no address no si kwa mu na o de na ekọ ba bia obefre no bia no si so ka mu nyina no ye maw you understand sa ba akro no bisa usika jo ubecha zwazen na 3.5 eno kra obedi na temsa ke kasasa dada ne sa na momu no ba ku bi ono frena na my abdomen is time of the month also ni no aye o sei over down check no da hodi no phone so gwa na ohe omo no onya be bisa can I get some favor na ho popo na wo san ni sika ma ana na mutrimu odin sa ana na moye sa oni oba wo service wo no ono na ese oboa no obisa obibi adwo ye na boa no na mo agime dodo mo mfa musika mo service mo omo mo service mo no omo na ese mo hwe omo on say o feel o service o ntia na wo so wa pe no na bibia e pepepe munsia nyansa. Thanks for watching and please don't forget to subscribe and share for more news updates.